اخبار تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. درود. سرخط موضوعهای مهم روز. شرکت‌های هوایی روسیه و تاجیکستان تهدید کردند که جنجال رفت و آمد میان دو کشور را توسط دادگاه حل خواهند کرد. مجمع سازمان ملل متحد بار دیگر تشبوس آب تاجیکستان را دستگیری کرد ولی جمهوری تا هنوز مشکل تامین آب آشامیدنی را حل نکرده است. 1.8 میلیارد نفر تا هنوز با آب تازه آشامیدنی دسترسی ندارند. و رزمایشگاه سربازان روس از کنار دهه دره آب کوچانیده شد ولی خاطرات دهشتبار آن باقی مانده است. امی 5 تریزا پاک گیزا ریخت خونه ها این همی جای تیر این همی تیر کاگه این همی را این همی گاه کن این همی تیر همی را. شرکت هواپیمایی عمل گفته است از منع پروازها به تاجیکستان زیان مالی دیده است و جبران آن را طریق دادگاه طلب خواهد کرد. به گفته رهبر این شرکت حالا محاسبان ضرر تأخیر پروازها به دوشنبه و خوجند را حساب دارند. شیرعلی گنجالزاده وزیر نقلیات تاجیکستان روز 29 دکبر به رادیو آزادی گفت تاجیکستان آماده است در دادگاه به دعوای عمل پاسخ بگوید و از منفعت شرکت‌های هوایی خود از جمله سامان ایر دفاع کند. ماجرای هوایی میان روسیه و تاجیکستان از روز 20 دکبر ادامه دارد. ظفری عبدالله تحلیلگر تاجیک در صحبت با مردان محمد گفت احتمال این جنجال ها تا یک ماه دیگر طول کشیده به نفع روسیه پایان یابد. در حالی که شرکت هوایی یمل قصد دارد از طریق دادگاه غرامت یا که خسارات وارده را از دولت تاجیکستان بگیرد، چرا رقم های مشخص آورده نمی شود؟ شرکت سامان ایر تاجیکستان هم میزان خسارات خودش اعلان نکرده. با اندیشه شما چرا؟ Отвечать за такие действия компании, конечно, очень трудно комментировать, потому что у них своя. از نام شرکت‌های هوایی صحبت کردن دشوار است، زیرا هر کدام آنها مقصدهای خود را دارند. من تهدید شرکت یمل را درباره از طریق دادگاه رویانیدن ضررها یک بیانیه عوام‌فریبانه می‌دانم، زیرا آنها هنوز به طور دائمی به تاجیکستان پروازها انجام نمی‌دادند. چگونه می‌توانند ضررهای زیاد دیده باشند؟ روشن است که در دادگاه ضرر دیدن خود را چگونه اثبات می‌کنند. در این بحث پروازها میان تاجیکستان و روسیه واقعا شرکت سامان ایر خسارات دیده است، زیرا این شرکت از روی جدول تصدیق شده به شهرهای روسیه پرواز انجام میداد. به فکرم سامان ایر به خاطر از دست ندادن مسافران به دادگاه شکایت نمیبرد. این امر میتواند به آبروی و اعتبار این شرکت تأثیر منفی گذارد. Связанных с полетами, это означает повлиять в том числе на настроение пассажиров по другим рейсам. مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و روسیه حدود 2 هفته است ادامه دارد، ولی جانب‌ها نمیتوانند به یک موافقه برسند. به نظر شما چرا؟ چی مشکلی هست که اونها نمیتوانند راه‌های حل آن را پیدا کنند؟ Мы можем говорить о разных причинах. در اینجا دو نیروی نابرابر با هم رقابت میکنند. روسیه یک کشور ابرقدرت است، تاجیکستان یک کشور کوچک و از لحاظ اقتصادی نسبت به روسیه ضعیف است. تنها مقامات کرمل می توانند با راه‌های سیاسی در حل این مشکل کمک کنند. در عکس حال جانب ها نمی توانند در این مسئله به موافقه رسند. Те стороны, которые сейчас ведут диалог, они не договорятся. به هر صورت شما فکر میکنه که تاجیکستان مجبور است که به جانب روسیه گذشت کند؟ Скорее всего, да, потому что بله، زیرا از این تحریم تاجیکستان بیشتر آسیب می‌بیند. به اندیشه من وزارت نقلیات تاجیکستان مجبور می‌شود به روسیه گذشت کند و از مسئله‌هایی که راضی نیست موافقت نماید. از قطع شدن پروازها میان شهرهای تاجیکستان و روسیه بیشتر کیها اذیت می‌کشند؟ جانب تاجیکستان یا جانب روسیه؟ Я думаю, что там не менее 80-90%. با نظرداشت آنکه 86 تا 90% مسافران پروازها میان تاجیکستان و روسیه شهروندان تاجیکستانند، ساکنان کشور ما بیشتر ضرر می‌بینند. بیشتر از همه مهاجران کره و صاحبکاران از قطع پروازها آسیب می‌بینند. Он становится дороже. То есть надо искать обходные пути. گزارش مفصل درباره مشکل رفت و آمد هواپیماهای تاجیکستان و روسیه را در سایت cw.azadi.org پیدا کنید.
вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон дар робита ба пазируфта шудани 10 солаи об барои рушди устувор аз сӯи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид ҳамоиш баргузор кард. бо ташаббуси тоҷикистон чандин барномаи байналмилалии таъмини об амалӣ гаштааст, аммо соҳибназарон мегӯянд бо ин вуҷуд дастрасии сокинон дар баъзе аз гӯшаҳои кишвар ба оби ошомиданӣ мушкил боқӣ мемонад. мирзонабии холиқзод тафсилот дорад. سراج‌الدین اصلو وزیر خارجه تاجیکستان ضمن معرفی قطعنامه سازمان ملل عاید به آب برای رشد استوار از جامعه جهانی دعوت به عمل آورد که برای تطبیق همه‌جانبه آن در مقیاس جهان مساعدت کنند. سراج‌الدین اصلو در این نشست با یادآوری از 10 سالی اولی که تاجیکستان از سال 2005 تا 2015 را معرفی کرده بود، با یادآوری از جانب سازمان ملل ذکر نمود که این نتیجه آن مثبت ارزیابی شده است که در نتیجه 10 سالی اول در مقیاس جهان 2.6 میلیارد اهالی که از دسترسی نداشتند به منابع آبی رنج می‌بردند دسترسی پیدا کردند. 1.8 میلیارد نفر تا هنوز به آب تازه آشامیدنی دسترسی ندارند. در ساحه بهداشت باشد سانیتاریه 2 برابر باید شماره آدمانی که دسترسی استوار به بهداشت نداشتند باید تا سال 2015 تامین میشد. یعنی ما با هدفها در ساحه بهداشت نرسیدیم. جناب اصف ذکر کرد که اجرای برنامه‌های اجتماعی و بهداشتی جهان بدون حل مسئله آب مشکل خواهد بود. به قول وزیر خارجه تاجیکستان مسئله آب در جهان و افزایش نفوذ اهالی که در سال 2050 به 9 میلیارد نفر خواهد رسید و بخش از آن برای دسترسی به آب مشکلی پیدا خواهد کرد. حالا روند افزایش اهالی در شهرها ادامه دارد و اگر در سال 2010 48.9% اهالی جهان در شهر زندگی می‌کرد، حالا این رقم به 54% رسیده است. به تاکید جناب اصف در آسیا میانه کیفیت آب‌های روی زمینی و زیر زمینی از مسائل جدی منطقه به شمار می‌آید. آبی که از کوهستان می‌شارد پاک است، ولی در ترکیب آب‌های زیر زمینی در 1 لیتر آن از 15 تا 20% نمک موجود است. و مسئله دیگر شورزنی زمین هاست که هنگام کشت و آبیاری از نوری‌های کیمیاوی استفاده می‌شود که حتما با مرور وقت تکشین شده آب‌های زیر زمین را آلوده می‌کند. صفت آب آشامیدنی خیلی پست است. از 1/3 اهالی آسیای میانه آبی را استفاده می‌برند که به طلبات سانیتاری جوابگو نیست. در بعضی ناحیه‌ها تا 50% اهالی آب‌های صفتش پست را استفاده می‌برند. صفت خدمت رسانی نیز خیلی پست است. شبکه‌های آبرسان کارناشایان میباشد که این سبب اساسی آلوده شوی آب محسوب میشود. طور وزارت کارهای خارجه میگوید این بار چهارم است که تاجیکستان در دایره برنامه آب برای حیات پیشنهادهای مهم ارائه میکند. به سازمان ملل در سال 2010 2013 و 2015 قطعنامه قبول نمود و 3 مکالمه فراگیر برگزار کرده شده است. اما کارشناسان بر اینند که هنوز هم مردم مناطق کشور به آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارند. آنها در امر اجرای برنامه‌های مربوطه به تامین آب مقامات حکومت کشور را تنقید میکنند و از این اظهار ناراضگی میکنند. میرزانبی خالقزاد، شادمان یتیم، شهر دوشنبه، رادیوی آزادی. барномаро идома медиҳем. расонаҳои амрико хабар медиҳанд ки ба зудӣ вашингтон ба русия дар иртибот ба ҳамлаи ҳакерӣ ба паёмҳои электронии ҳизби демократии амрико посух медиҳад. ба назари идораи марказии истихборотии амрико ва дигар ниҳодҳои кишвар ин амал ба пирӯзии Доналд Трамп дар интихоботи президентии амрико кӯмак кардааст. тахмин мешавад ки таҳрими ҳадафмандонаи иқтисодӣ, эълони иттиҳом бар зидди масъулони рахнаи почтаи электронии ҳизби демократии амрико ва маҳдудсозии кори баъзе дипломатҳо ҷорӣ хоҳад шуд. дар ҳамин ҳол президенти мунтахаби амрико Доналд Трамп дахолати Москав дар интихоботро зери шубҳа гузоштааст. ахиран президенти амрико Барак Обама дар иртибот ба дахолати Русия ба интихоботи президентии ин кишвар гуфта буд ки Вашингтон бояд даст ба амал зада посухи муносиб диҳад. рӯзи чоршанбе дар Москав сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Русия гуфт ки Москав таҳримоти қасри Сафедро беҷавоб намемонад. ва ронандаи узбеки ҳафтаи гузашта сабабгори баста шудани як шоҳрои мошингарди амрико шуда буд дар додгоҳ худро бегуноҳ номид. пулис дар давоми 4 соат шоҳрои шаҳри Канзаси аёлати Миссисуриро баст то Хуршед Ҳайдарови 25 соларо боздошт намояд. Ҳайдаров рӯзи 27 декабр дар додгоҳ аз қабули айбномаи додситонӣ ки ӯро бо таҳдиди даҳшатафканӣ муттаҳам кардааст саркашӣ намуда тарҷумони забони русӣ хост.
барномаро идома медиҳем. Ба ҳисоби таҳлилгарон дар Тоҷикистон аз 23% маҳбусони афшуда аз ҷумла занон бо гузашти муддати начандон тӯлонӣ дубора ба муассисаҳои ислоҳӣ бармегарданд. Зеро занонеро ки доғи судӣ доранд тақрибан дар ҳеҷ куҷо ба кор намегиранд ва дар Тоҷикистон неҳоде нест ки чунин афродро зери ҳимоят гирад. Аммо дар вилояти Суғд як маҳбусзани собиқ бо талошҳояш коргоҳеро таъсис дода на танҳо худ балки чанд ҳам тақдири дигарашро ки барои ҷиноятҳои мухталиф аз ҷумла ғоратгариву куштор зиндонӣ буданд соҳиби нон ва ба зиндагӣ дилгарм кардааст. гузориши Тоҳири Сафар ва Маъсуми Муҳаммадраҷаб дар ҳамин бора аст. атмия азимова зиндони собиқ соли 2016 ро соли бо бароре медонад, чун дар ин сол коргоҳи хурди дузандагиашро ки барои дастгирии занони ҳамқисматаш таъсис дода буд бузургтар кард. Вай аввал корро дар як бинои хурд шурӯъ кард ва ҳоло ду сехро дар корхонаи Нуртекси Хуҷанд фаъол кардааст. гостиниси вай ленинобод дуюм этажимо вай дода буданд. камтар кор кардем аз баски васеъ шуд ва ё мо истеҳсолотон васеътар шуд, матрас ҷои васеъ талаб мекунад. мо фақат рӯйҷо медӯхтем. хай мешуд ҳамон вақт. аз аввал ҳамин хел сар карда буд. рӯйҷо кити сар карда. ҳозир аз баски вай ҳамин якта вазифаи ва муҳим вазима гирифтем ва корхонаҳои давлатӣ таъмин кардани вай матрас болиш ва кӯрпа. онҳо дар як коргоҳ кӯрпа, дар дигари барои табибон либос ва ҷилди кӯрпаву болишт медӯзанд. дар як сол тавонистанд бо 3 шифохона ва як қисми низомӣ шартнома банданд ва соҳибкориро пеш баранд. сифаташ ҷудоям аъло сифат. пахтаҳои тинг-тинг не, пахтаҳои тозае ки аз завод мегирем, прямо аз завод мегирем. 6 килоги пахта, бӯш нест ва ёнда пахтаҳои тоза, ана ҳозир мебинед бо пахтаҳои истодаст ки вай ба пахтаҳои тоза матрасамоям материалаш вай намешад, рангаш намебурод. Штагинда рангаш намебурод. Сони занакои корашон ҷудоям хушрӯ. Качествени кор мекунад ин занако. То корашон тоза бефиреб кор мекунад. ҳоло дар ин коргоҳ 10 зане кор мекунанд ки дар гузашта дар зиндон буданд. музди кори моҳонашон тақрибан 1000 сомонӣ аст. Дилбар Ҳакимова 10 соли умрашро дар зиндон сипарӣ кардааст. баъди берун омадан аз зиндон ним сол ҷои кор ҷустуҷӯ кард ва фақат дар ин ҷо дар ба рӯяш боз шуд. ҳамино ки вохирдим ҳамин ҷек раисаш кати ки мо коромо ҳамин пахта кати кор мекунем бо ман ин какас ин корой метонистам матрасой карда метонистам адастам меомад сони ҳамин ҷо бо омадем кор кардоси. гулсум маҷнунова ҳам сарнавишти шабеҳ дорад. ӯ солҳо пеш аз зиндон раҳо шуд, вале ту ҷинояткори гуфта дар ҳеҷ як коргоҳ барояш рӯи хуш намедоданд. ӯ ҳунари дузандагиро ҳам намедонист, вале ин ҷо ёд гирифт. принимают нас такими, какие мы есть. моро ҳамон тавре ки ҳастем қабул мекунанд, вале мо кӯшиш мекунем ки хатогиҳои пешинаро такрор накунем ва ислоҳ шавем, зеро мо мехоҳем хуб зиндагӣ кунем. ҳамроҳи ман фақат бачаи хурдиам аст ва 2 фарзанди дигарам ҳамроҳи падару модарам ҳастанд, чунки ман имкони нигоҳубини онҳоро надорам. ман ҳарчанд то ин вақт ҷои кор надоштам, вале албатта ҳарчие аз дастам омад кӯмак мекунам. ҳоло ман ҷои зист надорам, чунки барои иҷора маблағи зиёд мегиранд. Снимать квартиру очень дорого. Нету денег, честно. атмия азимова танҳо зиндони собиқ аст ки гранти 10,000 сомонӣ раиси ҷумҳурро дарёфт кардааст. ӯ соли 2013 бо гуноҳи қочоқи маводи мухаддир барои 8 сол ба зиндон маҳкум шуд, вале баъди адои 1 соли зиндон бар асоси қонуни афв дар баробари 300 зани дигар озод шуд. мо бисёр аксарият коргоҳро шавҳар надорем. мисол коргоҳро меёд ки дуои бевазони худон тезтар мешунанд. дуо мекунем шабрӯз худонаш баракат яд коромо. ӯ бовар дорад ки соли 2017 корашон ривоҷ меёбад ва ҳатман оши шукронаро ҳам медиҳанд. ин чанд хабаргузориши муҳиме буд ки мехостем бо шумо дар миён бигзорем. хабарҳо ва видеои бештарро дар вебсайти cwozodi.org, дар саҳифаҳои вижаи мо дар ютубу шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва худо нигаҳдор.